So hello friends, welcome back to the another videos na my go video ge nang nui go YouTube channels ke digo ma subscribers high ten na rami have ta ka te glaze nang nui YouTube channels ke gu chi blog nang nui go channels ke subscribers high ten nei jate si lak krom le bam le suppose ne na my go video ge anui go YouTube channels ke digo ma subscribers high ten na rami have ta ka ni te samai gle subscribers high te be korim ba lo be anui 1000 kang ge subscribers bam rama nang nui go YouTube channels la pa chi je 1000 1k subscribers mak sa bam rama high te de na you le korim ba na lo be nang nui go YouTube channels ke audience ke si be wang blog ge nang nui go YouTube channels ke gyu kai blog nang go video pi blog subscriber ka cham na bam blog subscribe te lak param le bam mu nei mak zena hang sa man ning le nang go video content I mak pi zina le suppose na no ma subscribe te mak le suppose na I le ja subscribe te mak le hebe go long si remember bam le suppose na within 1k kang subscribers 1k sa mak le na subscribers sama na subscriber high te to design na ani hanga YouTube channels ke subscribers le wang kro le hebe num te we le suppose na ko nang ni pi je bam ja Zeme technical channels le nang ni na ya ja subscribe te to mak sa bam jain subscribe te we lo se vet te rang to we le mak na nang ni subscriber high te na ra je nang ni go PC laptop na le subscriber high te do bi le ma jana nang ni go smartphone nge le high te do bi le suppose na in ko go phone screen nge me go place go phone nge na di go me nang ni go subscribers high te na ra mi ta ka te le suppose na in ko go phone nge gyut se la mi le nang ni go phone nge lo sang ga nang ni Chrome browser ge lo Chrome browser ge gyut ze na nang ni type te do bi le search ke email lo za type te do bi le studioyoutube.com hebe type te ge lo studioyoutube.com hebe type te de zaina nang ni search te de zaina nang ni hanga interface ko da be pe le suppose nang ni go nang ni ne desktop mode ke kai mak sabam zaina pe pre ge 3 dot ke click te lo kang ma desktop site hebe pe le desktop site ke enable te to lo desktop site ke enable te to lo ge ang ko PC go function ni ne pe tu le suppose pa kang ma pi ke de zaina nang ni I get Giplo ge last ke nong setting o le setting option go ge click te lo setting go option ge click te blo ge I ge pe le setting go option ge giplo ge channel la le general la le ma zana channels la le ma zana upload default hebe la le permission hebe la le community hebe la le ma zana agreement hebe la le spoga pi ke de zana spoga general kanga channels hebe la le spoga channels ke gyu ka lo channels ke gyu kai blog ya ai do option pe re sira le basic info mazana advanced settings mazana features usability hebe la le spoga nang ni second option ge click te lo advanced setting hebe ge nang ni click te lo advanced setting ge click te blog ge nang ni kang ma pi ke design na kang ma pi ke design nang ni ngau le spoga subscribers kong hebe ro sila le nang ni nang si mak sa bam zain du zoom te lu pi do wi le mak zain na nang ni gu mo ge nang ni gu YouTube channels ke ge lu ze pi blog ge nang ni gu quality da ka hanga ze na ngau le se bang ni ta ga request te wa de le subscribers kong he ge gu ga subscriber kong he ge gu ka blog ge in ko I get display the number of people subscribe to my channel se vela le spoke I ang ka gu subscribers so te za la mi le spoke tik te si la le suppose nang ni I get ko digo men lu tu na ra mi subscribers high te tu na ra mi ve suppose subscribers kong su ge tik te ze lu tu na lo mang lu ze na digo men save te ra mi ve kang ge cancel ma na save go osum ge la le save te design nang ni go YouTube channels ke subscribers ma lia za bam ra ma high te tu du le he rang to de le ang ka ia go le ze save te u de le save te blog ga ang ka go subscriber le high te tu na le suppose na my go video da po de le nang ni go YouTube channels ke subscriber high te na ra ta ka chi ko bam le chi ma ko bam le na my go video pi di ba kang pi pe ma Zeme YouTubers ra man tem na do to ke de le he rang to le see you next video.